ukuthi ngiyaphoqa imagine ngiyaphoqa into edlala ezikakhe angithi uthi uyazizwa yena ezikakhe sengibuza ukuthi yini eyenza engayidlali pho mfowethu mana kutshele mina ngiyaphoqa okay zamani angithi ubuza umbuzo wento ngiyemphoqani ukuthi adlale lezi ezinye ngiyaphoqa nikulo munye mfowethu uzongitshela mina ngiyaphoqa mfowethu ngiyaphoqa efraud ngisho kubaculi babelungu umuntu nomuntu une-choice yomusic wakhe khona abathanda uLihanna khona abathanda uBeyonce akuphoqi ukuthi umthanda uLihanna uyokhomenta ngoBeyonce focasa kuBeyonce okay so useyingawumthanda uKhuzani usho bani mfowethu ngani kusho wena ukuthi wena khona abathanda uBeyonce sengibuza wena awumthandi noKhuzani akusho ukuthi umthanda uBeyonce uLihanna umthanda okay wena-ke sengakulungele ngiyakuzwa lokho awumthandi noKhuzani mana mfowethu ubhuti omdala nje uphumelele mana masukukhaza awumthandi noKhuzani imsondelani mfowethu fraud man awumthandi noKhuzani ngiyamthanda manje khona yini ungadlala ingoma zakho kuyaphoqa uthini lo muntu lo umuntu ubaleka neqiniso kuyaphoqa nokudlala zangaphesheya kuyaphoqa exactly mana awuphile mfowethu kuyaphoqa ukuthi udlale umusho zangaphesheya usho ezasewulisi yes mfowethu mina ngomlandeli kaMthandeni straight kusukela uzothi futhi ngizalwe kuMaskandi ekhaya kusukela ngingakaveli la ko TikTok kuma-album akudala ulandela uMthandeni wena mina ngilongandela uMthandeni umfowethu mina egqoka eFirst Ascent ebuya nawo la eGoli ethenga ama-CD phandle siwantshontshe kuma-CD sabuye siwathenge phandle siwantshontshe ngiyodlala ngedwa omelisha ngale kusukela nje kudala so manje umculo wakhe ngiyawuzwa bafowethu ngiyawuzwa akusho ukuthi ngizwa owakhe akusho ukuthi wabanye anguzwa wayethe ngisho uma ukuthi udla ikabishi noma uthanda inyama yenkomo akusho ukuthi inkukhu awuyidli uthanda yenkomo into iqondile uthanda inyama yenkomo ubangani nenkukhu akusho ukuthi awuyidli ungibuza ukuthi ubangani naye awubangi lutho uthanda yenkomo wefraud yazi wena uke wangenzela example la wathi wena uma ulalela uRihanna akusho ukuthi awumlaleli uBeyonce noma uthe uma uthanda uBeyonce akusho ukuthi awumthanda uRihanna sengibuza ukuthi ke mina ke yena ngoba ethanda umthandeni nje uKhuzani uyamthandana wethu ngithi mina uma uthanda uBeyonce akusho ukuthi uyamzona uRihanna awufocus kuye awungene kuye yini ekwenza ukuthi fraud ake sibuyele kuyi-reality siye eqinisweni ngoba phela fraud wena uyazazi ngiyakwazi fraud mina bafowethu ufraud unazo iy'namba nami niyakwazi unazo iy'namba yebo nanokuthi yebo une-influence nje embi kabi amandla akho uyawazi ngifuna ukuyala ekuthenini ngoba phela lezi eziye abafuthi abanye uyawubadlale ngoba mhlawumbe simbusuku ubalekelela ekutheni ingoma zabo yikhushulwe abanye uyathi ubusuku uyithanda yini le yakwethu uma ungenankinga nayo ungazi ngubona uyidlala ngiyangikhoqa mfowethu futhi hayi masukuya lapho fraud no masukuya lapho yini ngazi ngubone le yakwethu uyidlala msanje lokhu nenza fraud awubhandishiwe yini le yakwethu ungazi ngubona uyidlala hayi ikhuluma sukusuka washesha ngoba nakhe ngekho la masukusuka washesha ayikho lento oyisho ayikho into ephoqayo kodwa yini ekwenza ukuthi yakwethu ikhiphe ngaphandle wena ukhuluma sengathi hawu wathi uhlobo lalela unenzondo fraud bayabona unenzondo ayikho phela into ayishoyo phela uhlanganyela umkhaya wakho uhlanganyela umkhaya wakho nabezizwe fraud ilokho ufike ungiphathe kabi kakhulu uthi umbuzo wami akawazi naye lowo mbuzo lowo awuzothi kuyaphoqa yini manene uma ngifothu ulalela ulokhuzana ulalela okay imedia mfowethu ishifte vele kanje ngale kade uyisho kuphela ukuthi imedia ishifte kanje even though umuntu ubengakwazi ukudlala adlale kodwa imedia ishifte kanje
kodwa lokho akulukhiphi angithi niyamuzwa Frodo angithi uyazizwa ukuthi inkulumo ufuna ukuphuma neqiniso kodwa manje uyalibalekela mina ngimlandela kaMthandeni nje straight akujiki futhi akuqali manje akuqala ngokuthi umlandela kaMthandeni wena kusula kudala kusula ngiqala uMaskandi kusula ngizalelwe kuMaskandi ngilandela nje uMthandeni straight even abafowethu abanye balandela uMthandeni uyawuthanda umculo wakhe Frodo wonke futhi uyawuzwa futhi kakhulu futhi siyasebenza ayisekho lo ngoma leyo ayisekho lo ngoma bengithi uzoyidlala lapho Lundi ngithi mhlawumbe usenayo ne-USB ayisekho lo ngoma leyo